Ngipdiang sa ubaya pibaroki para loki para jor sa sisin sa kisawayom. Kaal hilal kalapan kre da kalenti ka bajanai bah haka Saudi prolik naga bentau Neymar haden bakala keu sa kakerdan banongkong haka me yakan poin. Haba kalalaban pelim yaka tim Karim Benzema menta kamet dasau lalai gol. Haba pai jaka jing yala kai menta kamet. Hapadeng ka Al Ittihad kabayala kai halayeng Persia ka Al Hilal. Ka Al Ittihad kalalaban lam khmat lang baga sikol na uroma renho hakaminit bakan reu. Penban Metrobik ulalaban penpai ya katai ka sikol hakaminit ba arfeu. Benzema bat Hamdala akila pentombiang arkol ya ka Al Ittihad haba Benzema ula tep gol hakaminit balai fofra bat Hamdala ula tep hakaminit basau fusan plus pra. Kajing syatam hadu arkol kampendo mensim satia ya ka Al Hilal haba Metrobik ulalaban penyak hai ya kajing yala kai leng baki arkol hakaminit ban reu pau ban reu fusan. Kita ki arkol kila pelong ru ya Alexander Mitrovic ban yo hat-trick hakajing yala kai menta kamin. Haba kajing yala kai kala poi sa kajing yak haj damar lai gol Al Dawsari ka Al Hilal ula penjob ya kajing yala kai da ka bathep sikol hakaminit ban yo powei. Kabala penlong sendon ya ka Al Hilal ban job ya kajing yala kai da sau lalai gol Persia ya ka Al Ittihad menta kamin. Lengba kanai kajing job ka Al Hilal kala keu sendon sa kakerdan banengkong haka Saudi Pro League kabalong ru kalenti ka bajanai bah naga bentau Neymar ubala penyaso sa kanai ka klub enda ulami madan namar haduk mentau Neymar umpat mi madan satia naga Al Hilal namar umpat coach pura nakijing mensau kublaya pikir para loki para jor tetat haduk bengindia sembiang haka wepat ka video kublai sibun Audio Jungle.